Alright, ayan, naimbag nga oras na amin ang sangapada. Manipod dito'y Nemars Studio at to'y manay na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasalitaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkitkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin yung yung Ruiz. Nga umay manen mang biag ti may nga pakasalitaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day ni Manong Alfredo iti probinsya iti Nueva Vizcaya nga napauluan iti First Love Never Dies. Alright mga kasin, iti dati akong dawain ti haro denggen ti pa nakaibasa ti problem of the day nga napadayawan nga may kanbiag itang malem. Ti problem of the day ni Alfredo iti Nueva Vizcaya ana pauluan iti First Love Never Dies. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam nga Alfredo. Dear Kasin, sagbay man ngay nak isalaysay ti pakasarita ak kasinyong kahit kung ibinglay iti dayto nga programa. Kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Nemars Studio nang runa ken ka nga timon dayto nga programa. Ilingid naklatan itinagan nga Alfredo iti Nueva Vizcaya. Naesemak nga agdengdengeg kadagiti Ilocano drama kasinyong ket may sa dati programa nga magusguswak launay nga subsubaybayan. Malaksid nga makaited ti liwliwa. Nga po ta kastaunay ti elek ko no nakakatkatawa ting kay basbasa. Adupay dagiti mapidot nga adal. Manipod iti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag nang runa kadagiti agkakalaing nga mangmangted iti balakad ket ita tasyakmet iti addaan iti parikot ket kumamet nga agtaklin kada kayo ket agkid daw iti pamalakad yo ngamin mamati akasin yung ti pagsasao nga first love never dies. Ititawen ko nga 4 ket 7 agayatak pailaeng ken ni Maricar nga nagbalin nga kaayan-ayat ko idi agtawen nak iti 10 ket 7. 30 kasinyong 30 atawen sipod idi damo ak nga agayat iso ni Maricar kadaging ga ita iso pay laeng ti ipitpitik tuy kaunggat ngem di makadakes kasinyong saan ani Maricar tiya nakatuluyak. No kasano nga napasamak ti amin ken no anyaman iti parikot nga addaanak itang agdama. Dayta man ti nak-inuten abin sa binsaen ket kastoy man arugyak ti amin kasinyo. Ni Tatang. Si Gam Charlene, anak ko. Uwin, Tatang. Asino kumapay nga rod kasya mo lang ti kambalay mo dito balay. Gagisagana iti makanan. Aguri ka man, Tatang. Sumango kay mang kanyak. Ape sumango kay mang kanyak, Tatang. Ape nga rod. Basta. Kitain dakman. Ape nga nakadumog ka.
Ape aya. Ala, ape adaman black eye mon tatang. Ha? Kwa, naidong paraklay ti kayo. Itbayat iti kadag iti bangkag. Ay na tatang saan nga kastat lang nga na no naidong parkay man iti kayo. Ay, anya ko mangarawd. Yagpaisumay. Ako ba't sa bali ka napasamak kanya? Tang, aramid ti tao dayta. Lamat ti danog ti maysa nga tao dayta. Asino tinangdanog kada kayo? Idi na minsan, adamanan ti black eye yo. Adapi gundaway na nga. Nabutak ta subsubyo. Asino aya ti mangkabkabil kada kayo dito lugar tayo tatang. Awan anak ko. Awan ti mangkabkabil kanya. Adaya. Weran na lang nga madisgrasyak at mapanak arud mangayaw. Kita nasamagmat ay natatang. Wen amok nga mapangkay di kakaykaywan angam saan kay mat nga siguda kasta. Naanad kay mo titi. Gagangay ti lumakay Lumakay, ubing kay pay tatang. Adalakid di mangkabkabil kada kayo nga di yu ibagbaga kanyak. Ilimlimad yu lakid di kanyak tatang. Apay. Ibagayo ko matapno maireklamo tayo dito barangay. Ipakapitan tayo tapno saan na to nga ulitin dito mangdangran kada kayo tatang. Ay awang ko nakma Charlene anak ko. Saan nagapakadanagan da? Bas sila ba nagdayat aglayang tumulang? Wen angin. Ulit-ulitin ng tulaing ti mangkabil mangdangran kayong katatang no awan ti aramidem tapno adda pagnakman na. Ay, mapamlatan na nagkaw. Saan ka di pa'y amo ni Charlene nga anak mo pare? Saan nga rod pare? Ay, nasaya at siguro no, ipudnom king kuanan, ti mapaspasamak king ka. Pareng Alfredo. Diyan mo no, rumbeng na nga ibagak king kuanan, ti kinapudnaw. Kaya rumbeng na lang niya. Nabayag matan, nga pimusay, day dinanang na. Day di asawam, pare. Ay. Katman ano ko ma, no ipudnom king kuana. Naday ta, panakakabkabil mo, panakadangdangran mo, kat aramid, tisigod nga, kaayan-ayat mo. Di ka unay makatagari, paring urli. Ay, nasaysayaat no ibagamon. Tapnoan niya. Anya nga rason tapno ibagak king kuana. Kadyak man namuking kano apeng amin ba't ngay palubos mo nga tangaran na ka ni Maricar. Kasla makikita kami parang Alfredo. Kasla, kayat mo pa nga dangdangran na ka ni Maricar. Kuang amin parang Orle. Dakkel unay ti basol ko kini Maricar. Amum day ta. Unang nabega pa na unday jayan. Saan ka di ngayon pudnom kanyak? Ngaging gayta, kit ipatpatig mo pa ilaang ni Maricar. Uwin paring Orle. Malagayam. Kaya apay nga rod. Apay nga kaslatir aramidem. Diyan ka rod amo no mapakawanak ni Maricar. Mapakawan, narigat tupay. Anyan to lakit din, no? Aklo ng nakmanan, ngagbalin nga kaayan-ayat na. Ape ko mga saan? Agpada kay mo tinabalo. Sika, nabalo ka. Nga puta, naidalit iti sakit, na di asawam. Nimit Maricar, nabalo ka puta, pinapatay da, di nauyong nga asawa na. Nga adot ti kabusor na. Deta nga rod, ti mesa nga basol ko pare. Tatunggalag sabat kami kini Maricar. Ipapabasol na kanyak no ape nga kasya tinagbanagan ti biyag na. Anya aya tinagbanagan na nga kung kunana. Pare nga Alfredo. Kaday di pa nakiasawa na. Kaday di na uyong asawa na.
dinangdangran ka no, day di asawa na isuna. Oo, talaga? Wow, saan lang nga ni Maricar, no? Di ka pati ti anak da. Ti anak da nga bakla. Wow, iso ka no nga nagbali na bakla ti anak da, gaputa ka na nga dangdangran, day di amana. Day di asawa ni Maricar. Kadapi kong mga basol mo, pare Alfredo. Ay, jackpot maawatan day ta. Api nga ipabasol ni Maricar ken ka, day ta nga panangdangdangran, day di asawa na, ken kwa na. Tano ko sa anak nga nakaramid iti dakkelabidot ken kwa na iti pare. Saan ko mga nakiasawa, iti kas kaday di asawa na. Naawata kon pare. No saan ka ko mga nagpapikot? Kasya tiket mo sa word. Pudno launay pare. No saan nga pinikot day di ina ni Charlene. Da kami kuma, tinagkatuluyan ka ni Maricar. At saan ako mga napatpadasan, dagi di napatpadasan na, kaday di asawa na nga nauyong. Ay, sumalagaya ma. Napanagregdag pare. Kasla, agibalbales kanya, katong galagsabat kami. Gandang ranak. Agure ka man. Pareng Alfredo. Adajak maawatan. Anya ti di mo maawatan paring Orle. Nalawag mat ti panang istorya ken ka. Kasano nga madangran na ka ni Maricar no agsabat kay laeng? Mabalin mo ba't ngaliklikan? Mabalin mo ba't nga itarayan? Ha? Ay. Agsabsabat ka di laeng ti dalan nyo no? Ha? Bueno, sikat ti mapandumandanon ken kwa na. Anya, ay, agsyat takadlatan pare. Nakaadu ka mo't nga saludsod kanyak. Kanayon mo lang siyak tagis istoryan. Sika mo't ating istorya. Nay, ayaw-awam mo parang Alfredo. Pudnulakit di ti atap ko. Sika ti dumandanon ken ni Maricar. Iso nga, kasta nga ikam iti gundaway na nga mangdangran ken ka. Bueno, pagayatampay nga dangran na ka. Ha, anya. Unay ka matay. Pare Corlay, ilada ka sasaway, wala. Agsyat takit din. Sika man ang timasabat ko dito'y. Ha, Alfredo? Ay, sa anak na may dito'y Maricar no. Makiapaking ka. Dimit ko naking ka nga saan ko kaya ta makita ta pa nagruprupan. Ay, ang adakman na yun. Tati ko sa anak to agsarday nga may agdawat king kay iti pamakawan. Saan ko kakasapulan deta pa nagkitaw mo iti pamakawan? Di kayat ko. Saan ko makikita tarupan? Ang kanayon kalatang agpakita kanya. Itilikodan nga namin adu nga daras ko ng imbaga nga di ka kahit makita. Ay, amok no apeng nga kasta ka kanyak, Maricar. Kit amom lagaro din. Kanayong ka nga madangran ka po kanyak. Ang agsubli-subli ka lata dito eh. Gaputadyak tumauma nga. Mangiyab kas ni Marikrik na king ka, Maricar. Nagpuskol met tarupa mo, Alfredo. Kalpasan ti amin nga naramid mo kanyak. Wen, amok, dakil ti bidot ko ken ka Maricar. Iso nga ron nga, pagbababawyak ti amin. Iso nga agbababawi ka? Nga nakiasawa ken ni Loida? Ha? Oh, saan ka makasao? Saan ka makasungbat? Gaputas saan ka nga agbababawi? Nga kasta tinagbalin nga gasat mo. Ay, kwa. Oh, tumalaw ka dito ngayon. No di mo kaya timadangran manen. Mamati ka kumakanyak, Maricar. Aging nga ita, saan pa nga napukaw ti panagayat ko ken ka? Minamauyong. Bagtit laeng ti mamati ka dagita nga ibagbagam. Alfredo,
Kalpasan nga nakiasawa ka. Nga naadaan ti bunga. Ti pa nakiasawam. Gaputa. Napikot aklaan. Amom da ita. Napikot kagayam. Ape nga rod nga kasla. Saan mo nga pagbabaw yan? Ti pa nakiasawam kaday di Loida? Ay, saan mo takasta? Oh, gaputa, ipatpateg mo ni Loida, saan ka di? Insukat nak anamin pinsan, kaday dyan nga Loida. Saan na po no dahi ta, Maricar? Saan na napukaw ti panagayat kuking ka? Amo ti Diyos. Saan mo ngiramraman ti Diyos dito saritaan ta? Di ka laagbutin, ha, Alfredo? Di mo laam mo, no? Anya trigat ko. Amok, gaputa. Namin ato nga daras mong imbaga kanyakon. Ti panangrangrangas king kaday di asawam. Saan lang nga dagijay? Nagpagpakaasi aking kay di Alfredo. Nga uri no na si Kugamday di Loida. Kat siyak ti William. Siyak ti ikalaysam ni man nga tinaramid mo. Iso nga ron nga nagbidutag. Saan ako mga nakiasawa na hindi kaday nga Richard? Saan ko mga napadpadasan dagiti? Napadpadasan kiti sitong na. Pati ti anak may kitagsagsagaba. Kapoy ti panangdangdangranagan ko, anak. Ay, oh, pakawanan na ko ba? Saan nagkara ko, Pen? Anay ko. Ala, sige. Ipiksam ti pungtot mo kanyak. Palubusan kang mangdangrang kanyak, Maricar. Mapakawan naklaeng. Pumana ka. Anay ko. Basal mo ti amin. Basal mo. Sige lang. Sige lang, sipatin naklata. Sipatin naklata, Maricar. Agpudno kayo man, tatang. Anya. Oh, kitain nyo. Nakalablabaga, taping-ping nyo. Inan-ano na ka manen. Hindi nga Maricar. Ha? Anya nga Maricar? Saan ka nga gilibak, tatang? Saan ka nga gulbod? Ay, imbaga mismo ni Tito Orly kanya, ti kinapudno. Ay, unay tayo nga Orlin. Marites siya napiklan. Saan nyo nga pabasulin ni Tito Orly? Isakit na kalaan. Kinpati siya. Dinalain kaya't nga jak amutit. Usus na nga mapaspasama ka na kayo, tatang. Ape nga dangdangran na kayo. Ni Tita Maricar. Kwa. Ape nga palubos yung araramidin na king kadayta. Asin no ka di ni Tita Maricar ka na kayo, tatang. Asin no isuna. Di ka di pa'y sumreg, anak ko. Ay. Anya ka di problema, manak ko. Amo yun na, anya't problema, tatang. Ay. Mailiwak la unay ka di dinanang. Uray mo't siyak, anak ko. Kailiw ko ni nanang mo. Talaga nga kailiw yun ni nanang. Mabalin ka ding agsarita tayo itinasaya at tatang. Charlene. Awan ko maiti. Agibag-akay ko matipod no kanya. Namingtsak amo no anya ti mapaspasamak kada kayo, tatang. Sipod. Diyak amo no kanot sipod na dayta. Ngim na nadlaw ko ti panagbalbaliw yo. Sipod iti. Nadlaw ko nga adamang dangdangran kada kayo. Kanayon nga ada naunig nga panpanunutin nyo. Kaslas. Ay, baka wadan na kumanak ko.
Noos naman tinadlaw mo kanyak. Api nga di yung maibaga kanyak ti problema yung tatang. Idinto nga datalaangin. Asino ni Maricar tatang? Ha? Asino ni Maricar iti biyagyo? Kinaapi nga aramidin na kada kayo dito. Panang dangdangran na kada kayo. Kinaapi nga ipalpalubos yung aramidin na king kadagita. Ibagam ko man ti kinapuno tatang. Taurin no di umiibaga. Palutputik nga palutputin ni Tito Orly. Aging nga may baga na kanyak ti amin. Ay, pag-aasim ko matatanggap na natalgay din tirik na. Sige anak ko. Ibagak ti kinapudnugin ka. Ni Titam Amaricar iti damo nga ayat ko anak ko. Saan nga day dinanang mo? Anya? Wine. Ni Maricar ti first love ko. Angem ada iti napasamak kada kami kaday dinanang mo. Rason no apeng ada kami ti nagkatuluyan. Ket si katibunga day ti nga napasamak. No kasta, saan nga ninanang ti? Saan nga ninanang ti patpatigyo? Saan nga paisudet anak ko? Impatag ko ti inam. Kasti pa nang ipatag na kanyak. Ang ipatpatag yung pailaeng ni Tita Maricar. Aging gaita, agundaway tatang. Ay, narigat na sungbatan day ta anak ko. Wen saan laing tatang. Yan tangay taawanin day tinanang. Ibagayo ko mati amin nga kinapudno. Awan ko maidilim-lim, medyo kanyak tatang. Mas maawat ko pa yung nagbalin kay nga pudno kanyak. Anak ko. Ay, please, pangasiyo tatang. Word, anak ko. Aging gaita ka di patpatig ko pa laeng ni Maricar. Anya? Imape nga ron nga dangdangran na kayo tatang. Atidog nga istoryanan ko. Atidog matirabi itatang. Atidog ti agpatdag. Anya. Kahit kung maamuan ti amin tatang, isang arugyan yung tag-istorya. Ay, kwa. Gapo iti panakikalay sa kaday dinanang mo. Nagsakit tinakim ni Maricar kanyak kada kami. Ket gapo iti tayo jay, nakiasawa mo iti saan namat nga ipatpateg. Ket di nasawa na, nagsanggasat ket nauyong nga lalaki. Anya? Nga tayo jay nga asawa na. Nagbalin nga naranggas sa alak ni Tita nga Maricar. No di kat pati tinagbalin nga anak da. Ni Apple? Ni bakla nga Apple? Wine. Iso nga nagbakla ti anak da, gapo iti panang dangdangran day di amana keng kuana. Aya. Ket kasla agi balbalas ti Maricar kanya anak ko. Ngim apay, api nga ipalubos yo. Api nga madangran na kayo. Weno da kayo kaditi mapandumandanon tatang. Ay.
Yan tangay balo kami mo't nga duwan anak ko. Huh? Kahit kukumanga. Kahit kukumanga, ituloy may tinaputid nga. Ayan ayat may kani Maricar. Nuukay laking ka. Anya, inlimlimid yung kanyak day nga ba nagtatang? Diyak ngamin amo anak ko, tiagbalin nga reaksyon mo. No, ibagak kang katipod no. Imbagayo ko malata-tatang. Naman nakaawat akmet nga anak. Nga uray no. Uray no napatid kanyak day dinanang. Ang imamok nga awanin iso nandito lubong. Kat makitak mat nga. Nga naliday kayo. Kat nakitak mat nga kasapulan nyo mat iti agragsak. Ha? No kasta? Okay laing king kaanak ko no agasawak man eh. Kit awan mo ti makita nga problema awan mo ti dakas na tatang. Ti madina in limit yu kanya. Eh pakawanan nak anak ko. Amok kami no kasanom kapateg day dinanang mo. Iso nga in limit ko king ka. Pakawanan nak. Angin kasano nga rod nga agasawa ka manin tatang. Kasano nga maituloy yu ti ayan ayat yu kay ni Tita Maricar. Natunggal agawid ka nga. Ada black eye mo. Ada ti. Ada pasam. No saan? Ada donor ta bibig mo. Ay, alablabaga ta pingping mo. Kaya't nasawin tatang, saan na kayo nakayat ni Maricar? Ay, saman. Ay, marikiriknak nga kayat nakbot ni Maricar. Ang mabuting laing siguro. Ganun na isa. Kaya't nalaing siguro nga, ipik sa tipungtot na kanya. Ngamiti kaunggan na. Agay ayat pala kanyak ni Maricar. Saan pa nga naglalaing deta? Black eye mo, Alfredo, at dakamanin? Eh, kasi kanayin ko nga ulit-ulitin, Maricar. Sa anak tong agsarday nga mangiyabkas ti marikriknak para king ka. Anya aya ti kahit mo ang mapasamak, Alfredo. Ti kahit ko lahing mat. Kat masulnitak amin nga nagkurkurangak king ka. Makabayadak, di amin nga nakabasulak king ka. Dayta ka di ti rason no apay nga kanayon kang agsubli-subli. Ay saan? No di ka talaga nga ipatpateg ka pelaing aging gaita. Maricar. Eh kasano nga ron? No awan maten ti marikriknak nga ayat para king ka. No di ka pasig nga gura. Sakit tinakam laing. Awatin tinabat-bati pa nga panagayat ko king ka. Sa anak ka mamati, Maricar. Anya? Pagkunaan. Ape nga naibagam nga. Ape nga di ka mamati kanya. Gaputa mariknak. Madlaw ko ititigtig na mo. Panagayat ka di ama ko na? Ti kanayon ko nga panangdangran king ka? Nga urela mabet-bet-tak ta subsub mo, Alfredo? Amok nga ipagpek samlat pungtot mo kanya. Kayat mo lang nga. Kahit mo lang agibales. Oh, kit pa nagibales man lagayam ti. Marikrik na nga raramitik king ka. Ape nga nakunam nga, alda pala panagayat ko king ka. Gaputa. Makita ka dagita matam. Tunggal makita nga tumrem tiluam bayat nga dangdang ranak. Makita. Makita nga ipatpatignak pa ilaing Maricar. Ay, talaga nga di. Kasta ka diti. Agay ayat king ka.
Ore anya ti aramidin Maricar. Saan tong agbaloy ti marikiriknak? Anya? Ikanaglaing ti gundaway ko. Kat paniknikaking ka. Nga pudno amin nga ibagbagak. Saan kunton nga ulitin tinarami ko king ka. Kat saan kanton nga makarikna iti panagsagaba. No di kat agnanayon tong aragsak ti pariknaking ka, Maricar. Palubusan na. Ikan nakitigundaway ko. Kat bumawi aking ka. Talaga dahi tatikayat mo. Uy. Pangaasin ko ma. Saan mo nga igawid pa'y tirik ng parakanyak. Tadad na nga di tantulaeng naragsak no kasto nga kanayon. Kit mabalin met nga sardengan na kon, Alfredo. Saan na mabalin? Gaputa, sa anak to nga naragsak. Naawang ka itibiyag ko, Maricar. Dahi nga talaga ti kayat mo? Wait. Aklunem ko man ti panagayat ko. Aklunem ko man nga ipatpatignak mat, Maricar. Sige. Anya. No, dahi ti kayat mo mapasanat. Ngem awan ti. Anya. Awan ti babawi, wen? Anya ti kayat mo sa wen? Basta. No, dahi ti kayat mo mapasamak. Sige. Patgak ti kayat mo, Alfredo. Anya. Ti kayat mo sa wen? Sige, wen? Aklunek ti panagayat mo. Ipadas ta nga ituloy day di naputed nga ayan-ayat ta. Ay, day tamot ti kayat ko. Agyaman na, Maricar. Saan, di ka to agbabawi. Aramidik ti amin. Tapno no masulnitak amin nga nagkurkurangak king ka. Tapno no makabawi ag iti manong nga tawin nga. Nagsagsagaba ka. Ipariknak king ka. Tinapudno nga panagayat ko, Maricar. Ulitik yaman, Maricar. Nupay amok nga. Kamaudyanan na kat aklunin naktumadlaing. Agyaman nakta. Agdenden nata itan, iti may sabalay. Okay ka di madlaan ka ni Charlie nga anak mo? Uy, ay okay laging kwa na. Ngamin, no pakaragsakan ka no, kat pakaragsakan naman. Nasayat no kasta. Tadyak kaya't nga agbalinto nga problema ta, ti anak mo. Kat tingay anak mo nga ni Apple. Saan mo nga pakadanagan ti anak ko? Tamo ti anak ko tinagbalin nga biyag mi nga agina iti sidong na iti amana. Tilaing liklikam. Ket awen amok. Saan to nga pasamak? Saan kung tong aramiden tinaramid na di Richard nga asawang. Sapay la ko ma. Taoray no bakla ti anak ko. Isakit na klaunay. Ket nagkariti anak ko kanya. Ngano addan to pa'y mangdangran kanya. Uri asin no. Ket amang ano mapapatay na. Anya. Saan na bali? Nakulamot kanya nga. Saan mo tong aramidin ti mangdangran kanya? Isang kong aramid data. Sabi nga, babae dangram. Sabi ko tabak makabawi kang agpaiso. Sabi ko matamasulnitam dagiti nagkurkurangam kanya. Sabi ko makabayad ka ti basol mo. Word. Agyaman nakta inik ka nakitigundaway ko. Kat itagada mo nga rabi ingag din nata. Arabidik ti amin tapno maparagsak ka, Maricar. Sabi ko
na mapasamak dagiti ibagbagam. Alfredo, ay, una, malubusan na klakid di. Nakasagana ka din. Nga niya. Nga mangipaay ti amin mo kanyak, Maricar. Banag nga di mo na aramid idi. Uwen tadi kamat makauray idi. Iso nga ron nga napikot na ka, day Diloida, saan ka di? Gaputa, nagkadkedak idi nga mangipaay ti kinababae. Gaputa, ubingak pa'y ko nakikaidi. Ay, saan ta ko mga lagi pa yun, day di naglabas. Well, nagbidduta. Kitsi ka tinangi palagi. Ay, ala, lipatin tanday jay. Di kahit kulain. Espesyal na ito'y damo nga panagkanaig ta. Maricar. Nga uray no saan man nga data, ti damo, iti tunggal maysa. Data ko man ti maudi. Ipasigurado king ka. Siya akong ti maudi nga lalaki iti biyag mo, kat si kamot ti maudi nga babae iti biyag ko, Maricar. Alasapay ko urugyam kit din ano pa lang nga sa tunukan, makaibagakan to man, ti makaipalagip ka data iti naglabas. Ay, wow. Ay, sorry. Ay, arakupon ka man. Mailiwak launay kadag iti bibig mo. Talupulo at awanan nga jak na agkan. Aduman nga sa umon, Alfredo. Aramidim kadlatan. Ay na. Basit lang ti oras ta. Basit lang ti oras mo nga makasulnit kadag iti nagkurkurangam. Adamat ka dut sa umon nga aramid mo. Ay, sorry Sorry. Ay na. Abay. Ay, nagkapoy ka mata. Maburing aking ka. Nakabibayag ka. Siyak man lati akarabawon. Anya. Ay, pasensya ka. Medyo sakit lang tituming ko. Ala, sige. Agdatakan ta siya kon. Awan man lati marik na kaganas ka dahil aramidam. Ay, kasano aya? Anya ka diti kayat mo. Alay, bagam tapno aramidam. Saanan? Siyaklatan ti agtrabaho. Ay, sige. Detan, nakadata ako. Sige. Amin nga aramida. Basta pakaragsakak. Okay laking ka, Alfredo? Okay lang, Maricar. Okay. No, day tati ko nan. Naggaraw ti dila mo. Kunot mo. Isla mo lag kunot yan. Alwada maabak aglam ma. Ibagam nga na imasak. Anya, ibagam nga na imasak. Andi ko, api nga agsipat ka. Kaya't kung ibagam nga na imasak. Api nga agsipat ka. Kasta mamat iti, may isa nga, Reyna, saan ka di? Anya, katsi ka, tagabo ka laeng. Anyo ti ibagbagam, Maricar. Tunggalag ka na igta. Itrato na kung ibilang nak nga Reyna. Kat sika ti tagabok. Na aming iparamid ko kat aramidan. Ha? Ibagam kanya. Anay ko. Po. Ay namin Murta, inulit na nga sinipat na pingping ko. Ibagam nga na imasak. Ay, iwan.
Ah, mm, oh, ah, giling-giling mo, Ted. Ah, mm, ibagam kanya. Diyan niya. Kaya't ka nga kanaigray na ko nang. Anya. Ibagam nga, kaya't ka kanaigray na ko nang kanya. Kaya't ka nga kanaigray na. Ay, ipigpigsam! Anay ko! Apaw, sinipat nakmanain! Ipigpigsam! Kaya't ka nga kanaigray na. Ipatpatig ko nga rin ako nang. Kaya't ka nga kanaig, ipatpatig ko aray na. Maminsan pa eh. Kaya't ka nga kanaig, ipatpatig ko aray na. O sige. Basta aramidem ti kayat ko. Tagabo. Sumungbat ka. Apaw. Ay, ipatpatig ko aray na. Sige. Igamam di barukong ko. Agkapit ka. Sige. Ibagam nga na imasak. Nagimas ka, ipatpatig ko arena ko na. Nagimas ka, ipatpatig ko arena. Piksaan pa eh. Nagimas ka, ipatpatig ko arena. Piksaan pa eh. Anay ka oh. Agsipat ka man. Piksaan pa eh. Tagabo. Uy. Nagimas ka, ipatpatig ko arena. Ay. Apol, barok. Ay, balasang ko kunam atito. Balasang ko. Napanan ni nanang mo. Ay, napala jay store tito. Ada ka diti ka sa pulam tito. Kaya't mo itemplaan ka iti kape? Ay, saan? Dala ko ba sa lutsutikin ka? Balasang ko. Anya ka di jay tito. Sipod idi, awanan day di tatang mo. Oh? Ada ka di nagbaliwan ni nanang mo? Anya ti kahit mo asawin tito. Ada ka di ti madmadlaw mo nga. Aramidin ni nanang mo nga saan nga ordinaryo. Kwa tito. Adalag di kitino kwa gundaway na nga. Medyo jakngaw awatan di bagbagan ni nanang. Sa alisto nga agpungtot. Kit amoyo met, tinapasamakin kwa na, saan ka di tito? Kit kunamat day giti ka, makakakit-kita kin ni nanang, gagangay laang dayta kunana ta. Epekto ka no, day ti trauma na. Kinuray siyak mo tito. Na trauma akmat ka day di tatang ko. Tauray siyak ka dinangdangran na. Isungarod nga nagbalinak nga kastoy. Ay, kuwa nga men. Ape ka di tito. Kuwa. Awang ka didigiti gundaway na nga agsasao nga may sa ninanang mo. Ay, saan ba't nga kasi ninanang tito? Nula kasarsarita, alis to agpungtot, no adda malagip na kasjay. Sano daduma, agibuong, agibarsak. Ang isongarod nga maragsakan ak tito, taaddakan iti biyag ni nanang, sika siguro ti kurang iti biyag na. Dati agbalin ka katakunay-nay na. Maasyanak mo't ka ni nanang. Kasapulan na mo't siguro iti kaskin ka tito, nga mangipatagkin kwa na. Uwan mo't kidi. Kinuray si ka tito, saan ka di, balo ka mo't? Anya ka diti bagbagam tito, anya ka diti madlaw mo kininanang. Ay kwa. Dahil la pa nagsipat na no daduma.
Ah, ay jakmat ammo ta. Sa anak mo't nga sipsipaten ni nanang. Tito. Oh. Kinuri di sa bali nga tao, kat saan namat kadangran? Saan mo't nga bayolente ni nanang? Deja lang no daduma, no da malagip na, agpungtot. Oo. Abe ka di tito. Awan, sige, ituloy tanti mangan. Eh, ay, nukas ta. Siyak laing tidangdangran na. Nagibalbales pa ila siguro. Nangim, sa bali met timadmadlaw ko. Kasla sa bali mo't nga taon. Ni Maricar. Anya ti kay asawon tatang? Ay, kwa. Oh, kasla, deta tono ti panagsauyo tatang. Kasla agbabawi kayo nga. Nakiden na ni Maricar. Anya? Ay, isamat, anak ko. Anya nga saan? Nalpay ti abaga yung nga, imay ti balay. Kat ididinamag kayo na da problema yo. Nagunag ti senaayo tatang. Kit idi ko mustaek ti panakiden nam kini tita Maricar. Saan ka nga nakasungbat adakos? Anya ka di ti mapaspasamak yung katatang. Oh, dangdangran nakakadilat ta? Ni tita Maricar? Ay, kwa. Ay, saan? Ay, saan? Nakaragragsak kaming tupay. Oh, anya nga ti problema tatang? Kwa. Mailiwak laking kanak ko. Yan may sa, madanagan aking kaatag, may sa ka ti balay. Ay natatang, nataing anak kon. Kina sa anak mo't lang may sa dito balay ta, nag-aasidigte mo lang kadigadi kabagyan tayo. Masansan mo't nga umyan ti kasinsin ko dito eh. Pambaryon samad lang nga, mailiw kayo kanya. At dan samad nga may problemahin nyo. Dan samad problemahin nyo tatang, hindi pwede baga kanya. Ay, awan anak ko. Ay, kumustain ka lang nga talaga. Sigurado ka tatang? Uy, anak ko. Nga apengarod kas na di kayo naragsak. Ay, saan man? Naragsak ka? Ay, kanayo nakla mabambanog at siyempre, karuksumi pelain kinititam nga Maricar. Talaga? Ay, una. Halos rin nabiing agkabalyo kanyak ni titam nga Maricar. Alakasapi ko maata, naragsak kayo nga talagang tatang. Tapakaragsakak no naragsak kayo. Ay. Diyak kumakayat nga agulbudak iti anak ko kasin yung ngem kapilitan tadyak kayat nga madanagan isuna para kanya. Ngem ti agpaiso kasla ada pa nagduadwa kon iti pangedeng ko nga mangituloy ti panagayat na relasyon mi kay ni Maricar. Ta kasla makon konsensya iti nagbalin nga bihag na iti nagbalin nagasat na kaday di asawa na. Ket kasla kayat kod bumawi ken kuana malaksid nga nga ipatpatig ko nga talaga isuna. Ngam gabu kadagiti makitkitak nga aramiden na gapo iti panangdangdangran na latta kanyak nangrunan no agkanaig kami. Nga kasla dati ibagbagat asla ti ibagbagata nga sadista ko ma. Nga kasla maganasan uno maragsakan no agkanaig kami nga dangdangran nak saksaktan nak. Senyales kadiday ta ti maysa nga sadista kasinyong wenno ada kadi wenno epekto kadi dayta iti panakadangdangran na idi. Iti trauma na iti asawa na. Ado dagiti agtartaray iti panunot ko kasinyo nga kahit ko nga masungbatan, ado tigiti saludsod nga kahit ko nga may kansungbat ket may sa daytoy programa nga nagtaklinak.
pag kidawak iti sungbat kada kayo. Gagangay la kadi ti kastoy nga aramiden ni Maricar nga kaayan-ayat ko. When rumbeng kadi nga umasideg kami iti eksperto tapno pa-check up ni Maricar. When war aramiden na lakadi dagito tapno no makaibales kanya. Ang naragsak mo, tunggalag kanaig kami, di dyan lang. Di dyan lang panangdangran na kanya. Kada kasla makiro-role play kanya nga banag na pagsiddaawak. When no day ta ka di ti ipapaaramid day di Diyos alwad nga nauyong nga asawa na. Nga nakaerwaman na moten kat aramiden na moten kanya. Day di nga rod, ti parikot ko kasin yung nga kayat ko nga pabalakatan kada kayo. Nasaysayaat ka din no makiwin naswasak kini Maricar. When no anusak paliiwek aging ka nga maduktalak no anya nga talaga dahil yung aramiden na no panagibales na kadilaeng when no sakit when no nakaerwaman na kaday di sigod nga pimusay nga asawa na. Dahil nga ti pakabuklan, ti pakasarita ka sinyo, kanagyaman naklaunay ti anos ken laing mo, nga nangibasa ken nang tedbiag. Ket, aguri ka, ada isursurat ko. Ay, adala isursurat ko. Umay ka dito ko na. Apay nakaigim ka mati latigo, Maricar, bakit? Umay ka dito ko na. Intan. Nabiing, umay ka ti silitan. Ay, wan, ilipas, malmalpas dito yan. Anya nga surat, ay, dito. Dalang isursurat ko, ti basta, umay ka dito. Lumayan, gani. Ti problema, apagayan mo. Alfredo, netan. Umayan, bakit? Umayan. Bait lang kasi niyo. Nagpakadak ng nakpelaw mismo. Ipahabol ko lang. Pasensya ka no. Pinaspasa ko dati ender ti surat ko. Nakaigim ngamin ti latigo ni Maricar. Banda ko ta. Mapasamak man dati pagbutbut nga. Diyos ko, sapay ko mata sa anak nga latigwan. Bye-bye.